na mampanyini bi ono dia ye policy se oba mama ye nkukọ aye de che wo ha utim to bi die but ye de che free but obi dia ye national ayia kan manifesto ho a odi be ye Ghana man nsramo se sa na etie dia mompe obi a obe emu high eko high mompe obi a adwene no wo high a odi adwuma foforo beba na nkukọ hwe Switzerland we bebre aye free nipa ba akofo dodo se na mewe omo mpena sesa dodo no nyina kọ abusia ya brabi a obutu Switzerland ai video e de amane Ghana fo se wo mo hwe ni video no so na omunyina so emfa enkoto aba ya kwakoto no 7 December na abrante e kire se okoda sore ya wote se amanyofo wa Ghana ha no eye campaign na o policy o de ba bonten no ebi e kire se o mbema Ghana fo no enkokọ nketenkete ama wo mo aye no eno na abrante no ejina so na wo ka se enne bebia wiase adu enkokọ nketenkete ne poultry farm enye policy if you say Switzerland ho na wo no enkokọ no wo mo fa ne kwa o mo mfa anye hwe ye de enkokọ no eche o mo free nti se den na amanyoni a wugina se ento so aba se wo be Ghana nyina mampani no policy afabra na ye hwe ento so aba na wo se enkokọ nketenkete na me de bre Ghana fo we na abrante kire se wo hu se sa amanyoni ni vision na se ni emesi na ni so se ode ba bepe mampani edi no no kwasem ne se ayade a ewo fom eno nti mema Ghana fo ento aba emfa ma wo bi a ni vision anase ni emu no ewo fom ne mum wo mo nto aba emfa ma obi a ni so ade hunu no eso na edanso ebusia obi ensi trodo emfa mato ama me no nyina ye kambom na ye nkonko he video no ansa na no me kai wo se aha too much GA subscribe my page na fe ni adoma no so sa no upload bi bia onsa ebetimi aka afi Dr. Abednego contact na a good screen na se no contact no for all your spiritual problems na fe ye nko he sene abranti edine nsem no etu dwafai hey we Ghana ni na pie video we so a hwebi ntwam wote so ye Ghana ni na woto aba hwe video we hwe Switzerland na mgina yi poultry farmer a ono ne nkokọ ato awie no ode akyawpa say ye messe sankokọ no na ye mewe nkokọ 250 koko 250 nipa 5 na ekokun be na menko akra dodo say na mewe abrasa ye sesa akokọ no na mampanyini bi ono dia ye policy se oba mama ye nkokọ aye de che wo ha utim to bi die but ye de che free but obi dia ye national ayia kan manifesto ho a odi be ye Ghana man nsramo se sa na etie dia mompe obi a obe emu high eko high mompe obi a adwene no wo high a odi adwuma foforo beba na nkukọ hwe Switzerland we bebre aye free nipa ba akofo dodo se na mewe omo mpena sesa dodo no nyina kọ eye nipa ba akofo akokọ no de che na mom na mode e no be ye de mode be ye man akokọ hey madam fo monto abapa mumpo obi obe emu kese pa na ne okenkan ne manifesto no na dwene wo soro sabio minni obi atem sanse no nso ye ono so na dwen no but ne modern Ghana idie monhwe na mumpo obi a sata mu sa generation ya ewo mu ye ho mu ni manifesto ni generation no ko sanse me I don't know sometimes abrochira ya we from 65 years going o pension wo nya adwuma bi nti se mo wo mampanyi bi enipa no wa around 65 I was all pension
Any kwanso otena adwuma biem. Ti mompa obi onye nduru pension. Na monto aba no ma no. Mote. Mompa obi a onyanko pension. Sanse se nipa no wa adwuma foforo bi ma. Mompanyimfo na mo ayibe no mpanyimfo no. Sa mere omo pension o. E wo so be kogye wa ham. Ti mompa ba. Sa mere be ya babunu. Obi ti se cheda. Oye good. Adwene no eye Android mind. Some panyimfo no MPP NDC ne dia dey na omadwen ye 33 Nokia 3310 Nokia 1100 ya cake and your touch screen enu achikura no you cannot browse but cheda adwene no eye Android oti ase eye Pro Max nom ne ne ma ewu mani ni good boy na adwenim. But mo baomia ne mama no. Sa papa baomia, papa mama no. Omo nyina ye Nokia 3310, Nokia 1100. A cake. Eye tete de na no wom ti Ghana for mesre mo. Se mo pe Ghana yie, mo pese mo ho tomo. Titiro mo am wo Ghana no. Mesre mo, mo hwe na mo nto aba no ma cheda. Ya ye wa bruchiri ha no na ye ka no korede ya kire mu sanse ya so Ghana ahwe na ya ba bruchiri so abeso ahwe ne omo ye na bruchiri nti e bruchiri koso no Ghana we can do it but omo adwene no susasabio adwene no e wo fom nti no omo ntimi mfa man no nkosa ne e chede ka no ene ne ye adwene a omdi bu man no wa bruchire nti monto aba no macheda na ensisa Ghana ensisa o ye no manyame ya adoma yetima ba bruchire no se ye ka kire mu amuntie se obi wa bruchire na se onya sika firi MPP na NDC a na o ka kire se to aba ma MPP na NDC a fine onimnie onye firim ti se oka odika but wonu wunya bi busa wo ho se ne papa bi wo aban num na oka kire se to aba ma MPP na NDC ana atena mu tena Ghana mu se de usiti mu a eno nso so ye good because of say ne papa na ne maami bi wo mu otima mu ni no busa ho se o papa na o maami bi wom onya sika ebeson so na sente sa na se boga obi ote aburuchire o ka kire o se to abama MPP na NDC na tena Ghana mu say I tell you say di pakro yi di pa bonefo sa boga kro no be ka kire o se to abama MPP NDC no o ye widini sanse obenya ono nko anye okay na wono tena saa situation wey masa monhwe mesere mo medie menni obi atem se woto abama wey a wagima na asese but monse adwene no na monto aba no macheda na onse saman no at least o meye mampanyin no kura no yenim ne waye yenim kakra waye na dwembone na ati se MPP o se NDC o a mo ye na o yese no anya no kware omboa fi bi na ye gun wo boy no ho it's not like that man cast your vote to cheddar monto aba ma cheddar na Ghana nsesa hwe sense ni pa ba ku fo hwe we kura me ne den monto aba ma cheddar moma boga fono na adamu sesi ahokyere nti Ghana mba no dodo na se ahyewo na o matern di no hook up. It's not nice. Ufi se adwuma wo ho na se maya no ya o wata mo ko ye hook up. Opa skato nwi. Opa skato atade. Nti so okọ adwuma na onye sika toto sa na ema ni nyina. At least so one boyfriend back home. What is hook up, man? You are trying to reason up, me I tell you.
Yeah. But one time, Monto aba no mache da wate na Ghana nsesa na nye ya boga fo no na tem bia ye beba na o boga give your boy something we say free ba no di wachi because of say we boga. No, you no my reason up. No, we don't want it that way. We have to be equal. At least ma hakura na de meto ahye no so betima to bi na emedi no so bedi bi. Oh no, you guys should reason up. Monto aba no macheda na Ghana nsesa because of say guy no wa adwene o nyansa o vision. He's the only one who can change Ghana apart from him, man. Apart from this guy, no one. Na say show sika MPP NDC to Ghana. Say be ya ye beto aba na ma o mo no. Masa se munnim na moto aba ma MPP na NDC. And ye kura be ye din a chen. Say aye wom no because of say afei na omo betwe say sika na omo to ma mo se monto aba no. Na ne wo se mu hu ni say se wo hia obi se omeye wadwuma wo nipa no mbom na wo kosire nipa no ogi pay 1000 na waka chen se o mema 1002 ntimi sire obra be ye adwuma no but nye nipa na obeye adwuma no na ewo se obre wu sika se director mpese mbeye wadwuma no nti je bribe we na memeye adwuma no. No, nti MPP NDC the other parties no mo bre musika no, they cannot do it. Ye mom na wo se ye koma o musika na ye sre o mo se o mo meye adwuma no enu nti na cheda onche sika no sanse onu mom na e wo se ye di sika koma no se cheda be ye adwuma no maye eye no kura nso oye ni donation no amanfo aye. This means say we need him. Ti monto ma cheda wate na wo abeto ma cheda bia no nyame nhira wo o how amande da so bia no onyimfiri okoma so ade bia no onye ma wo uni we Christiana ye me ka chiro say amen yankopon ma nye ho ma wo Jesus ma nye ho ma wo we Muslim ye me ka chiro say inshallah Allahu akbar la ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Uni we ya the other regional minim said you see be kano nananom so nhira wo se wakoto aba no na minim se Ghana mpanyimfo nsamamfo omom chichiri Ghana kwa me nkroma no nyina no omotiase omunim adwea omohonhom no de wo ho omunim adwea eda mpanyimfo we nyina atim simsre se Ghana nsamamfo atitiri wa omabu Ghana omaye bibibia ahonhom ahodo nsu ahodo yese no amasa ahonhom ombum no ho kire omo no omunyina ndi macheda na cheda mese samman no maye na ye bana ye beduru Ghana na ye hu se de ne mesi kwa yempe enye sa na wo se ye wo se Ghana anka etima chen Switzerland hakura yeti ti Ghana fom sremo nkotodwegu fom monto macheda wate na Ghana nsesa advice am de be mamono no madwen msrewo so ne me nya adwen a medi matem ba so ne me ya adwen so a you will see da nwase Ghana fo Entebusia ensem wei na Ghana fo no e kire se ene ebraso anase ekwan abie e de ama NDC fo no se last minute ya akai na yakwakoto aba no wo mo policy na wo mo de bai no wei di adanse se policy no enhye dan ko manfo no timu yi wo mo hye dan te wo mo ase yi enuti no se 24 economy a wo mo ka ho asem enkokon kitinkiti a ye bre ye gina so e de ayi message ama Ghana fo no we nim nyina di adanse se e wo se omo fa sa last minute no omo church omo nsem no yi e ma netimi to Ghana fo asum na se wo mo si ginaye na wo hu se omo besi e de ama NDC anase wo mo besi ginaye no e de ama NPP ma me hu so comment e wo video ya se na afei when me subscribe button so too much GH now the bell no aka ho sa no upload bi bia onsa ebetimi aka all the social media handles so ko wa too much GH like wo ho na share e fama me makra